Li qed jitwadda bid-drenaġġ mhux trattat fil-baħar hija gidba dak huwa slime. Hekk iddikjarat il-Ministru tal-Ambjent Miriam Dalli meta l-erba' filgħodu Net News staqsija x'kien il-ħmieġ li ntlemaħ fil-baħar fil-Kosta tal-Lvant fl-aħħar jiem qrib il-lokalitajiet tax-Xajra Slima u San Ġiljan fost oħrajn jekk mhux drenaġġ. Kemm il-darba saret spjega wkoll dwar dak li intom issejħu drenaġġ li qed jisbroffa fil-baħar li mhux il-każ hija narrattiva li bdejtu s-sena li għaddiet u bqajtu għaddejjin biha biex tkomplu tippruvaw tmexxu dik in-narrattiva. Kien hemm anki spjega dwar dak li qed tirreferi għalih inti issemma wkoll bħala slime, però mhuwiex drenaġġ. Għal dawn l-aħħar xhur u snin diversi persuni kemm il-darba saħqu illi l-irwejja insapportabbli qed ikunu ta' detriment għal saħħithom bil-Gvern sansitra jdabbar ċamata mill-Qorti Ewropea dwar il-fatt illi kienet jarmi drenaġġ mhux trattat fl-Pratana. Madankollu l-Ministru Dalli baqgħet tisħaq illi s-sustanza li qed naraw fil-baħar u l-irwejja xejn pjaċevoli mhumiex ġejjin mid-drenaġġ. Problema li mhux biss tinsab fl-Pratana iżda f'diversi lokalitajiet bid-drenaġġ fur għad-detriment tal-familji Maltin Mewġin. Intant staqsejna lill-Ministru jekk hux lesta tagħmel apoloġija lill-poplu wara li sar magħruf li l-proġetti tal-Green Walls li huma stmat li sewwa madwar 600,000 euro fallew. Miriam Dalli tisħaq illi mhux vera illi swew dan l-ammont u li l-Green Walls se jibqgħu. Inti lesta tagħmel apoloġija għal fatt li ntremew madwar 600,000 euro brabta mal-Green Wall Project? Ma ntrema l-ebda 600,000 euro brabta mal-Green Wall Projects. Green Walls saru, Green Walls qegħdin naraw li huma l-aħjar sistemi li jitħadmu, mhux dejjem qbilt mal-Green Walls li saru mal-medda ta' snin, mhux qed ngħidlek snin riċenti anki qabel. F'pajjiż bħal tagħna bil-klima tagħna rridu ikollna dawk l-inizjattivi li jistgħu verament jagħmlu sens. Francesco Catania, Net News.